Kako se zoveš? Zovem se Bubi. Odakle si? Ja sam iz Čakovca, malog gradića u Međimurju. Koliko imaš godina? Još nemam ni godinu. Tek sam se nedavno rodio. Još sam beba. Ideš u školu? Ideš u školu? Ne idem još u školu. Još sam premali za školu. Znaš brojati? Nisam baš dobro razumio. Molim te, ponovi. Znaš brojati? Znam brojati do 10. Ajde broji. Nisam baš dobro razumio. Molim te, ponovi. Broji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gotovo. Šta radiš? Radim u firmi Didakta Advance iz Čakovca u marketingu. Gdje živiš? Živim u radnoj sobi na polici i gledam kako se slažu različiti modeli iz robotike. Da li si umoran? Još nisam umoran. Imam dosta kondicije. Jedino ako nestane struje, to bi me moglo uspavati. Spavaš? Ne spavam. Samo odmaram oči. Nisam baš dobro razumio. Molim te, ponovi. Da li prodajete banane? Banane? Ne, mi ne prodajemo banane. Da li znaš nešto o vremenu? Nešto. Još nešto. Kako će biti vrijeme? Nemam pojma o vremenu. To morate pitati gospodina Vakulu, meteorologa. Znaš neku pjesmicu? Gle malu voćku poslije kiše. Puna je kapi, pa ih njiše. I blješti suncem obasjana, čudesna raskoš njenih grana. A nek se sunce malo skrije, nestane sve te čarolije. Ona je opet, kao prvo, obično, jadno, malo drvo. Bubi, Molim. doviđenja.